fili kenga gemu octobre kason tamundo segunga sino wujunu fili tampile aro filo kunyi nero mama ne wakati sonu konga aro sonu kankamu kanu ko beno go ten kana wakati ke dimasu na butu jamane ke no gonde madina no ko keso o tagare ke wakati dobaro wi ngo kitungere onar kun kinyanda ga jawere o taga bismillah. Malindo lagne ministrunu inyi menye yugoyi mali ministrunu benu ga giri baka yere kati lagne awo soro tammi aro fo baka ministrunu ku yumanka ko ngani serebe maga kenne ministri be jon ko entengo malindo jamanu naga finu ya ga bagandenga kengani Abdoulaye Diopuya daga imana ngani kebe kenne golinyalle mago kapale mago tagale mago kendo finu benu go jamanu ku filiro menaga kudo na potala kafukunga daru golle ke ganyeme birambe ikinye jamane nyimankenga ke ganye jama ilagne jamane nyimankenga igara golle be nunya igage muku benuri kudo na kenya nyaare mo ko ilagne jamane nyimankenda kengani ko igage mu fi benuri kengani ko finu tameme igawtinu kubera akorno igari kitibatelo kubenuya iraga kunkinyandi lagne jamani makenga walia kenga wo ira kawandi na yimbelo gunendi geli ko idangenteke ke pakirlaga wuti mogobe kenni non kanda gumu serubenu jonko entongo ji ado gunen kibarenga kundo non tagale mo nyumekenga ni debron ko nyume gara menye bero tari bawo na yimbelo gunendi akasara ankora mogosiri kenyan sigi ira hakirla ke wutu kudo na yimbiro ye na ke nsigindi sere angana kitenga na rage ke firi angana kebe kita andeken ko karalanu benugo wo Tombouctou do inorendi kudo na kun filangirindi kamparandanga nugo kora kebe ko ikenni na liti arabun kannen karangenga na ken kafo karankitunga nonga kendo yugundo yagaru na kun baga meri karalanu nga na yagaru na kun ari dura na yugu na kun kaun wari idura Benin, Burkina Faso, Kodouara, Ghana, do Togo na kafi Malindo, Nigeria ku jamanu sura menye akara kengani Ghana torin jamanenga daru novembre kasoke tamundo nyeru kudo na fera kutu igara wo kemperanga danga nuku gajana mogobe daru ku debu fili kunga kengani kalako ado kalana mankange ngiri debu ku fili do menaga debu ku imeo yanfoli la bangenye iga ware me dikebe kenni kan bugura yugo yayi anya mankan kore surukura me naga bawo gajanyo ki gabe kenyu maga nonga soru benu gawo baka kalako ko kalako debirunko kun jagundiranu ari kanu do imoblinu yugonu ira yimbe lokunga na yugonu bi sergabe nyonkin to gari yugonu ka kunjore ona buguti kibarenga di Senegal mbangenga kenga ni jamane mpale kibarenga Senegali korankata na kore bego nonga goti kenda Sadio Mane novembre kasoke tsegu na to korankatenga ajogi daru jogi ndira keke ira opere ndeke fale akoyi nanti korankate bega nkabananya Qatar bawo aranta kenyana anya sababu ya adigi serigabe ya serebe ga nkawanga la batendi kudo nandga Qatar korankaten dabari ke mako fina o duana arna atora logo na sahanya bara benu ganyo kitungere lenkini kinyanda ga kunya fake o tagara no gemduna ko taketane alla gana dunga